umunyamakuru witu ashira yishomerero kugambwaho mu katawuna ka Musumba nugwe kushanga abazire na nabandi batura bashobire ikunshasha deski zituhebwa government nashanga zinirwe koko icyaka cyanshasha kushaka tuzi papers kushoroza nane bikondozo bikora mu nkoko za headmaster wishomero cyakandi ebintu ebyakora hano iwe na school management na PTA tibikusemezitwe nk'abazire kandi nyuma h'umunonga abana ni basika hino bikwasika twaba hagodi yo kumalira enyuma yetu hariyo babiri mu Uganda yone kandi no kushaba asente hishomero okurengeserize abazire barashashura abatarashashura barababinga abana bona banjire kwega habwa amashomero kushaba sente ryanyamwegabiro abazire no bagira ngo ishomero rutwire no rukora kubyo mu district ya Chegegwa na numwihanga ryona habwa headmaster ugu mukabata kigara cyo kubaza mukora kubi mu Uganda yone nyamwegabire kashemba yaza n'umpapuro z'amahuri dore kugambaho na Laban umusinguzi mukuru w'ishomero tandikire kuri size nko kumbyombe ko byishomero rya government hasumo agizirengwe kibine cyatireme nkoko abegite bari kucishomeramo ekara subject tureta kucishomeramo muri minuto bintu bikenku tuareba mu twashanga mu nyingi n'ebyiri oye mistake yabira hariba mu buryo butebe bubi ati kinyoni ari nkatisi muri kureba cyo muri jonari ya cyaba cyangu amakuru agagasha kwa Philip Murangira umuricegegwa